igitego cya mbere cyaje gutsindwa rero na umukinnyi wari witezweho ibintu byinshi ariwe Victor Gyökeres. Igitego cyiza cy'umutwe yatsinzwe ku mupira aramaze guhereshwa na Zubimendi. Kuri uyu munsi rero nagerageje kwereka abantu cyane cyane wenda abantu bakoresheje amatreni agiye atandukanye baturutse mu bice byinshi bigiye bitandukanye, urugendo rwakorohera cyane kugera kuri Emirates Stadium, cyane cyane wenda nk'abantu bakoresheje amatreni international yaje aturutse nko mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budagi cyangwa n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Hari train station bita King's Cross St Pancras. Urugendo rw'uyu munsi rero twaruhereye, iyo ugiyemo hasi rero ugiye gufata underground werekeza kuri Emirates Stadium. Hari station imwe, ebyiri, eshatu, enye, zose harimo eshatu zishobora kukugeza kuri Emirates Stadium. Hariyo bita Holloway Road, ariyo winjira mu marembo ya mbere manini cyangwa se ahantu hari iduka rya Arsenal. Hari n'indi bita Arsenal Station nayo ishobora kugeza kuri ku kibuga akuzamukaho gatoya cyane. Naho hari niyo bita Finsbury Park. Izi zose mbiko eshatu zishobora kugeza kuri Emirates Stadium. Kuri uyu munsi nk'uko mubibona rero twakoresheje, ariko ngewe nahisemo kuviramo kuri Holloway Road kuko nari nkeneye kujya imbere y'iduka ryaho kuko hari n'ibintu nari nkeneye kugura mu iduka. Akaba rero ari uko byari ibyifashe kuri uyu munsi. Holloway Road rero tuhageze, nuko abandi baba bari gusohoka. Ikigiye gukurikira rero nuko ikigaragara bamwe bahita berekeza ahantu henshi hagiye hatandukanye bitewe n'ahantu baza kwiza binjirira. Hari n'abazamuka hari haruguru kurya muri kubona hariya abantu bajya gushaka ikintu cyo kurya no kunywa mbere yuko baza kujya kuri stade. Haracyabura amasaha abiri, ariko rero ukuntu hano biba byatangiye. Bari rero urabibona bari ku murongo bari gufata amapaga n'amafries hariya mbere yo kwerekeza kuri stade. Ikigaragara nuko ahantu habere match mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko nabibwiye ko ari ubucuruzi buhambaye. Abantu benshi baba barimo bacuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse bibafasha kwinjiza amafaranga. Rero twatugeze Emirates Stadium hagiye kubera umukino wa nyuma w'imyitozo, nabaka ari umukino wa nyuma w'imyitozo kuko ni Emirates Cup, ariko akaba ari umukino uzabanziriza shampiyona. Ikipe ya Arsenal igiye guhura n'ikipe ya Atletico Bilbao. Kuko mubona rero abantu baruziye ahangaha, uyu murongo murimo mubona hano ni abantu bategereje kujya kugura imyenda y'ikipe cyane cyane ko ari season itangira aho bazabiteguye shampiyona itangira. Rero iyi shampiyona ihishe byinshi cyane kuko amakipe hafi ya yose yariyubatse, yaba Manchester City, yaba Liverpool, yaba Manchester United, yaba Newcastle, amakipe yose yagerageje kujya ku isoko ndetse isoko ryafunguye bakakomeza kugenda bakura. Ikaba rero ari niyo TV hirya no hino rero bamaze kuza bafata amafoto y'urwibutso bitegura kujya kureba iyi match. Nuko rero byifashe ahangaha Emirates Stadium. Harimo hagiye kubera umukino ujya guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Bilbao. Ndabitsa ko ikipe yo mu gihugu cya Espagne nayo iri ahangaha baza kuba bakina igikombe cya Emirates Cup. Ni igikombe giye gukinwa ku nshuro ya 10, kibaza imyaka 18 gitangiye gukinwa kuri uyu munsi. Rero muri uyu mwaka Arsenal ikaba itaratumiye amakipe menshi kugira ngo byatewe nuko bakubutse mu mugabane wa Aziya bari mu gihugu cya Singapore ndetse naho Congo bakina imikino igiye itandukanye. Bakaza kuba rero baratumiye ikipe imwe kuri ino season ko murabizi ko ubundi Emirates Cup hari igihe batumira amakipe ageze kuri 4 cyangwa arenze 4 bagakina imikino igiye itandukanye. Iyo rero ni Arsenal isesekaye ahangaha Emirates Stadium. Nuko gukora bisi zayo ziza nkuko bakaba barimo rero bayakira, ikaba ije bagenda ikaba igeze ahangaha Emirates Stadium. That's Arsenal. Ikunda kugera muri amabisi abiri ahantu hose igiye gukina, abarimo abakinnyi, abarimo n'abaza kuba bari kumwe nayo bose batandukanye. Ikaba rero igeze ahangaha, niyo ngiye rero akaba rero bagiye kwerekeza mu rwambariro. Nuko byifasha ahangaha. Ugeze kuri stade rero hari umurongo munini cyane nk'uko mubibona, aho abantu bose bari ku murongo bajya mu iduka bajya kugura imyenda mishyashya. Murabizi ko ngo hari imyenda mishyashya igomba kuzakinishwa muri iyi season. Nyuma yaho rero twerekeje muri stade, tugezemo imbere. Icyo twakoze twagerageje kugeramo kare kugira ngo tubereke aho abakinnyi baba barimo kwishyushya mbere ko
mbere yuko umukino utangira umuntu waje kuba abantu babanza nk'uko bisanzwe habanza abazamu. David Raya yaje asuhuza abafana aratangira arishyushya, nyuma yaho rero nk'iminota nk'icumi abakinnyi nabo bari bubanzemo, kuko ikipe y'abakinnyi 11 bari bubanze mu kibuga baza kwitoreza ukwabo. Ubwo twavanyemo umuzamu uri witozanya n'umuzamu w'umusimbura hamwe n'umuzamu wa gatatu, hanyuma baba bari kumwe n'abatoza babo. Hanyuma nk'uko mubibona ikipe irimo kwishyushya hano imbere, hanyuma ikiribuze gukurikira nuko abakinnyi bari bubanzemo baba bishyushya ukwabo cyangwa se gufata nyine kugorora imitsi, hanyuma n'abakinnyi bari buze gusimbura nabo bari mu gice kindi cyabo ku ruhande, nabo bafite n'umutoza wabo nabo burimo kubategura. Nyuma rero nk'uko mubibona iyo barangije kwishyushya bamara gusubira mu rwambariro. Iyo bamaze gusubira mu rwambariro ikintu gikurikira nuko ikibuga giterwamo amazi, hanyuma hari n'abantu baba bashinzwe gusubizaho ubwatsi cyangwa se ahantu bari abakinnyi bagiye bakora birukanga mu gihe bishyushyaga, kuko ikipe yasuye n'ikipe yasuye n'iyasuwe zose ziba zirimo kwitoza, ariko zitoza mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bisanzwe ku masitade yose atandukanye no mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe yakiriye iba ifite ahantu hayo yitoreza, iba ifite n'ahantu iri buze kubanza itsinda n'aho iri buze gusoreza itsinda. Ni ibintu biba bizwi. Ubuze hari senari ahantu igomba ku kibuga cy'ahantu igomba guhera, ahantu umuzamu wayo agomba guhera, hanyuma no ku yandi masitade nuko nguko biba byifashe. Mbere ko umukino utangira rero nk'uko mubibona, nk'uko musanzwe mubimenyereye, abafana b'ikipe ya Arsenal bagomba gutera indirimbo yabo. Ikigaragara yuko nuko abantu bose bari banyotewe cyane no kongera kubona ikipe. Abenshi bari banyotewe no kubona uyu mukinnyi wabo Victor Gyökeres, rutahizamu waguzwe avuye muri Sporting Lisbon muri Portugal, umuntu wari ukenewe cyane kuko ikipe ya Arsenal bavuga ko idafite umwataka cyangwa se abahari wenda batari ku rwego rwo kuba bayihesha igikombe. Benshi rero bakavuga bati rero dukeneye kumubona kina. Yaramaze gukina imikino 2 ariko atarabasha gutsinda igitego. Murabyibuka ko umukino wa mbere yawukinye bakina n'ikipe ya Tottenham, aho yinjiye asimbuye hari muri Hong Kong ubwo Arsenal yaragiye mu myitozo muri kiriya gihugu. Ikintu cyaje kuvamo icyo gihe ntabwo yabashe gutsinda igitego. Hanyuma n'umukino werutse uwo bari bakinye n'ikipe ya Villarreal ntabwo yabashe gutsinda igitego. Benshi rero banyotewe no kubona ko kuri uyu munsi ushobora kuba yatsinda igitego, ndetse banatangaza abakinnyi 11 baza kubanzamo. Abantu bose wabonaga ko babyishimiye. Hanyuma umukino watangiye urakinwa. Ikipe ya Arsenal irusha ikipe ya Atletico Bilbao, nabibutsa ko ari imikino ya Emirates Cup, igikombe rero bagombaga no barimo bakinira. Hanyuma igitego cya mbere cyaje gutsindwa rero na umukinnyi wari witezweho ibintu byinshi, ariwe Victor Gyökeres. Igitego cyiza cy'umutwe yatsinzwe ku mupira yaramaze guhereshwa na Zubimendi. Mbibutsa ko Zubimendi nawe ari umukinnyi waguzwe aturutse mu gihugu cya Espagne, akaba ari umukinnyi ukina hagati, ariko akazi kose kakaba kakozwe n'abakinnyi batandukanye barimo Saka, barimo Martinelli. Igitego cya kabiri rero cyaje gutsindwa na Saka. Igitego cya kabiri cyaje gutsindwa na Bukayo Saka. Mu gice cya kabiri cy'umukino Kai Havertz winjiye asimbuye Victor Gyökeres yaje gutsinda igitego cya gatatu, aho yaturutse hagati mu kibuga yirukansa abakinnyi babiri bari kumwirukangaho, umuzamu arasohoka, hanyuma plasa neza ikiba igitego cya gatatu. Ikipe ya Arsenal yegukana Emirates Cup. Ariko nkuko musanzwe mubimenyereye nuko muri iyi mikino isa nk'ari ya gishuti, ikintu kibanza gukorwa cyane nuko iyo barangije gukina bateramo n'amapenalty. Bateye penalty, Arsenal nayo ibasha gutsinda penalty 6-5 yegukana igikombe gutyo. Ariko ikindi kintu kigaragara nuko
wari umukino twavuga ko ari umukino wa nyuma w'imyitozo, kuko ku cyumweru nibwo hazatangira shampiyona, aho ikipe ya Arsenal izasura ikipe ya Manchester United ku kibuga cyayo Old Trafford. Benshi rero bakaba bategereje kuzareba nuriya mukino uko bizabyifashe, kuko ikipe ya Manchester United yaguze rutayizamu waje aturuka mu Budage. Uwo rero akaba ari umukinnyi bita Benjamin Sesko, wabanje no gushakwa n'ikipe ya Arsenal imbere, ariko basa nkaho batumvikanye n'iriya kipe yakiniraga, biza kuba ngombwa rero ko aguma muri iriya kipe, ariko bagezeho bamugurisha muri Manchester United. Hanyuma uyu mukinnyi Victor Gyökeres nabibutsa yuko yatojwe n'umutoza utoza ikipe ya Manchester United, bazaba barimo gukina buriya byumvikana ko azigisha abakinnyi be b'inyuma uburyo bagomba kumufata. Rero Emirates Cup iza kurangira gutyo, Arsenal yegukanye. Nabibutsa ko kuri ku nshuro ya 9 yegukanye iki gikombe.